байгаль 네. хичээлдээ сууж байгаа юм болоо. 기도합니다. За 거룩하신 залбирая. 아버지 하나님, 감사합니다. Ариун бурхан минь танд баярлалаа. 이번 학기에도 하나님께서 은혜 가운데 저희들을 불러주셔서 이렇게 하나님의 말씀을 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Энэ улиралд ч гэсэн та биднэрт ивэл нэгүслээ хайрлаж таны үгийг суралцах боломж өгсөнд баярлалаа. 이 시간에도 하나님께서 성령의 감동과 기쁨으로 말씀을 잘 듣고 깨닫게 해 주시옵소서. Энэ цагт ч гэсэн ариун сүнс та бидний зүрх сэтгэлийг хөдөлгөж бас баяр хүртээгөөр хичээлээ суралцахад туслаарай. 통역하는 우리 통과 사모님에게도 하나님의 은혜와 사랑으로 복을 내려 주시옵소서. Орчуулж байгаа тунгаатай ч гэсэн хамтаж та өөрийнхөө хайр нэгүслэр дүүргэж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수스의 нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. 아멘. 자, 오늘은 하바국 3장을 공부합니다. өнөөдөр Хабакук номын 3 дугаар бүлгээс үзнэ. 하바국 3장. 하바국 3장은 이제 하나님의 진노와 긍휼에 대해서 기록되어 있습니다. 하나님의 진노와 긍휼에 대해서. За Хабакук 3 дугаар бүлэг болохоор Бурханы уур хилэн ба өршөөлийн 하나님의 талаар өгүүлсэн байгаа. 자, 하나님의 진노, 하나님의 진노는 참 죄에 대한 진노입니다. Бурханы уур хилэн гэхээр мэдээж гэм нүглийн эсрэг уур хилэн. 그리고 하나님의 긍휼은 그 죄 가운데서 택한 백성을 구원해 주시는 것입니다. Харин Бурханы өршөөл гэхээр тэр уур хилэн дундаас тэр гэм нүгэл дундаас өөрийнхөө ард түмнийг аварч байгаа тэр өршөөлийг хэлж байна. 우리는 항상 하나님의 이 긍휼하심을 우리가 소망을 해야 됩니다. Бид нэр үргэлж Бурханы ийм өршөөлийг хүсэмжилдэг байх хэрэгтэй. 하나님의 긍휼과 자비가 없으면 우리는 구원받을 수가 없습니다. Бүрээ Бурханы ийм өршөөл инэрл байхгүй бол бид нэр аврагдаж чадахгүй. 우리는 항상 자기를 믿지 말고 하나님의 긍휼과 이 자비를 바라보면서 하나님의 일을 해야 합니다. Бид нэр үргэлж өөртөө итгэхгүй харин Бурханы энэ өршөөл инэрл үргэлж итгэж найдаж хүсэмжлэн Бурханы ажлыг хийдэг байх ёстой. 자, 그러면 하박국 3장의 대지를 말씀드리겠습니다. За 3 дугаар бүлгийн хуваагдлуудыг хэлж өгье. 첫 번째 대지, Нэгдүгээр нь 하박국 선지자가 주의 말씀을 듣고 놀라며 기도함. иш үзүүлэгч Хабакук эзний үгийг сонсоод гайхан залбирсан нь. 하박국 선지자가 자신의 기도에 대한 하나님의 응답을 듣고 매우 놀라면서 다시 하나님께 기도하고 있습니다. Хабакук иш үзүүлэгч маань эзэн бурханд хандан залбирсан. Тэгээд тэр залбиралт нь бурхан хариулахыг сонсоод маш ихээр гайхаж тэгээд хариу бас залбирсан байна. 1절과 2절입니다. За энэ эхний хэсэг нь болохоор 1, 2 дугаар ишлэл. 두 번째 대지, Хоёр дахь хэсэг нь 원수를 심판하시고 성도를 구원하실 것을 믿고 기도함. дайснуудыг шийтгэж ариун хүмүүсийг аварна гэдэгт итгэн залбирсан нь. 원수를 심판하시고 성도를 구원하실 것을 믿고 기도함. Дайснуудыг шийтгэж ариун хүмүүсийг аварна гэдэгт итгэн залбирсан нь. 3절로 15절입니다. 3-аас 15 дугаар ишлэл.
세 번째 대지. За дараа нь 3 дахь хэсэг нь 세상 것은 없어져도 여호와를 인하여 즐거워함. дэлхийн юмс үгүй болсон ч эзэн дотор баярлна. 하박국 선지자가 하나님의 진노 가운데서 세상 것이 다 없어 지는 걸 알면서도 하나님의 구원으로 말미암아 기뻐하고 즐거워한다는 것입니다. Энэ Хабакук гиш үзүүлэгч маань Бурхны тэр уугар хилэнгийн улмаас дэлхийн бүх юмс устж үгүй болсон хоосорсон байлаач гэсэн Бурхны авралын улмаас эзэн дотор баярлаж багтах болмоо гэсэн байна. 우리도 이 하박국 선지자의 이 신앙을 본받아서 환난 가운데 우리가 있을지라도 낙심하지 말고 하나님께 기도해서 우리가 하나님으로 기뻐하고 즐거워할 수 있는 그러한 일꾼들이 되어야 됩니다. Бид нар ч гэсэн иш үзүүлэгч Хабакукээс энэ итгэлээс нь үлгэр дуурайл авч хичнээн зовж зүдэрч зовлон бэрхшээлтэнд байсан ч гэсэн сэтгэлээр унаж цөхөрч шантралгүйгээр эзэн бурхандаа хандан залбирч эзний тэр авралт баат итгэн эзэн дотор баярлан амьдарч үйлчилж чаддаг байх ёстой. 그러면 첫 번째 대지 몇 절에서 몇 절까지 말씀해 주세요. 하박국 선지자가 주의 말씀을 듣고 놀라며 기도하는 내용입니다. 세 번째 대지 그 9절을 말씀해 주세요. 9절 안 16절부터 19절까지. За 3 дахь хэсгийн ишлэл нь болохоор 16-аас 19. 16절로 19절까지입니다. 16-аас 19. 자, 그러면 첫 번째 대지 하박국 선지자가 주의 말씀을 듣고 놀라며 기도함. За эхний хэсэг нь болохоор Хабакук гиш үзүүлэгч эзний үгийг сонсоод гайхан залбирсан нь. 자, 1절을 읽어보세요. За нэгдүгээр ишлэл юм шээ. Сигионотын дагуу иш үзүүлэгч Хабакукийн залбирал. 네. 1절에 보시면 시기 온옷에 맞춘 선지자 하박국의 기도라고 이렇게 기록되어 있습니다. Сигионотын дагуу иш үзүүлэгч Хабакукийн залбирал. 여기 본절에서 시기 온옷은 음악적인 전문 용어입니다. Энэ зорчоор Сигионот гэдэг нь болохоор одоо хөгжмийн мэрэгчлийн хэллэг байна. 이 뜻은 빠르고 열정적이며 열광적인 노래라는 뜻입니다. Энэ Сигионот гэдэг энэ хөгжмийн хэл нь болохоор юу гэж хэлдэг вэ гэхээр хурдан эрч хүчтэй тэгээ цоглог тийм темпийг илэрхийлдэг. 시기 온옷의 그 뜻은 아주 빠르고 열정적이며 열광적인 노래나 기도의 그 형태를 가리키는 것입니다. Тэгэхээр Сигионотын дагуу гэдэг нь болохоор хөгжмөр ярих юм бол маш тийм цоглог, эрч хүчтэй, хурдан хэмнэлтэй тийм дуу хөгжим бас залбирлыг илэрхийлдэг байна. 이것은 하박국 선지자가 하나님 앞에 힘있게 아주 힘있게 기도하고 있다는 그러한 상황을 보여주고 있는 것입니다. Тэгэхээр энэ 3 дахь бүлэг дээр гарч байгаа Хабакукийн залбирал болохоор яг энэ Сигионот гэдэг энэ хөгжмийн хэл шигээ маш тийм хүчтэй залбирал байсан гэдгийг илэрхийлж байна. 하박국이 이와 같은 곡조에 맞추어서 기도했다는 것입니다. Яг тийм Сигионот шиг тийм хүчтэй, эрч хүчтэйгээр залбирсан гэсэн үг юм. 우리는 기도할 때 조용히 기도할 때도 있지만은 이렇게 열정적이면서 열광적으로 이렇게 감사하면서 힘있게 기도하는
그런 이 기도도 필요한 것입니다. бид нэр бол янз бүрээр л залбирдаг тийм ээ. Хөвчлэн бид нэр бол намуухан, аяархан одоо зөөлөн залбирдаг шүү дээ. Тэгэхдээ зарим үед яг энд Хабакукийн залбирч байгаа шиг юм эрч хүчтэй, цог золбоотойгоор баяр хөөртөөр дүүрэн залбирах бас хэрэгтэй байдаг. 이와 같이 하박국 선지자가 자신의 기도 응답에 대해서 너무나 하나님의 그 하시는 그 구원 사역에 감격을 해서 이렇게 하나님 앞에 감사하면서 기도하고 있는 것입니다. Хабакукинд ягаад ийм эрч хүчтэй залбирч байгаа вэ гэхээр өөрийнх нь залбирсан залбирлын хариуд бурхан хариултаа хэлсэн. Тэр хариулт нь бол үнэхээр бурханы тэр авралын ажлын тухай байсан учраас түнд нь маш их сэтгэл догдолж тэгээ хариуд нь нөхөө баяртайгаар цог залбаатайгаар залбирсан байна. 자, 2절을 읽어보세요. 2-р эшлэл уншъя. Эзэн таны алдрыг би сонсоод эмээж байна. Эзэн өөрийн үлсээ энэ үед сэргээж, үнийгээ энэ үед мэдүүлээч. Өршөөлөө та хэлгэнэгтэй ч санаач. 2절에 보면 하박국이 여호와여 내가 주께 대한 소문을 듣고 놀랐나이다 고백하고 있습니다. Эзэн таны алдрыг би сонсоод эмээж байна гэсэн. 이 주께 대한 소문을 들었다는 것은 바로 2장에서 하박국 2장에서 기록한 대로 여호와께서 유대 민족을 구원하시기 위해서 바벨론을 심판하여 멸망하신다는 것입니다. Энэ таны алдар гэдэг нь ямар алдар тухай ярьж байна гэхээр 2-р бүлэг дээр гарч байгаа бурхан Юдэ ард түмнийг аврахын тулд Бабилоныг шийтгэх болно гэсэн тэр үгийг сонсоод бурханы тэр алдар тэр Бабилоныг ингээд шийтгэж мөхөөснөөр бурхан алдарших болно тийм ээ. Тэр алдрыг хэлж байгаа юм. 하나님께서 유다 민족의 그 죄악을 징벌하기 위해서 바벨론 나라를 잠시 몽둥이로 사용하셨다가 그 바벨론 나라를 다 심판하셔서 유대 민족을 다시 구원하신다는 거예요. Бурхны одоо хийсэн ажил юу вэ гэхээр Юдэчүүдийн тэр гэм нүглийг бурхан твчиж чадалгүй тэднийг шийтгсэн байгаа. Тэгээ шийтгэхдээ Бабилон гэдэг улсыг өөрийнхөө бороохоо тэр шийтгэлийн бороохоо болгож ашигласан. Түүний дараа эргүүлээд Бабилоныг Юдэчүүдийг аврахын тулд Бабилоныг шийтгсэн. 바벨론 제국이 나라가 아무리 강하고 이렇게 견고해도 유대 민족을 구원하시기 위해서 하나님이 그 바벨론 나라를 완전히 멸망시킨다는 거예요. Бабилоны эзэнт гүрэн хичнээн тийм хүчрхэг том гүрэн эзэрхэг төрөнгийн гүрэн байсан ч гэсэн бурхан Юдэчүүдийг Юдэ ард түмнийг аврахын тулд Бабилоныг юу ч болтол сүрүүлж чадсан. 그러면서 여호와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 하옵소서 하고 기도합니다. За цааш нь Хабакук юу гэсэн бэ гэхээр эзэн өөрийн үлсээ энэ үед сэргээгээч гэсэн. 여기서 주의 일이란 하나님께서 하시고자 하시는 이 구원 운동을 말합니다. Энд гарч байгаа өөрийн үлс гэдэг нь болохоор эзэн бурхны хийх гэж байгаа тэр авралын ажлыг хэлж байгаа. 우리도 하나님의 하시고자 하시는 이 구원 운동을 위해서 기도해야 됩니다. Бид нар ч гэсэн адилхан бурхны хийх гэж байгаа тэр авралын ажлын төлөө үргэлж залбирдаг байх ёстой. 우리는 바로 그 하나님의 구원 운동을 위해서 우리가 일하는 그 일꾼들입니다. Яг л бид нар бол бурхны тэр авралын ажлыг
아질짓 учраас. 예, 하나님의 일은 우리가 하나님과 함께 하나님의 구원 운동을 위해서 하나님과 함께 일하는 일꾼들입니다. Бид бол бурхантай хамт ажилдаг ба бурхантай хамт авралын ажлыг хийдэг хүмүүс юм аа. 그래서 이 주의 일, 하나님의 구원 운동을 하나님에게 이루어 달라고 기도하는 것입니다. Тийм учраас бурхан тандан энэ авралын ажлаа энэ үед хийж өгөөч та бидээр дамжуулан хийгээч хэмээн залбирах ёстой. 바로 하나님의 구원 운동, 하나님의 구원 사역을 수년 내에 부흥케 해달라고 지금 간구하고 있습니다. Хабакугч гэсэн яг адилхан тиймхүү залбирсан байна. Эзэн өөрийн үлсээ энэ үед сэргээж өгөөч гэж. 자, 이 말씀은 이 칼빈의 해석입니다. 이 존 칼빈의 해석을 우리가 참고하겠습니다. За энэ ишлэлтэй холбоотойгоор Жон Кальвиний тайлбарыг бүгдээрээ авч үзье. 이 하바국 자신이 이렇게 기도하는 뜻은 하바국 자신이 중년에 쇠약하여 자신의 중년에 쇠약하여 멸망하지 않고 하나님이 하시는 구원 역사를 보게 해달라는 그러한 기도입니다. 멸망하지 않고 그러니까 자신이 중년에. 하박국이 멸망하지 않고 그렇지. 하바국 자신이 중년에 어떤 질병이라든가 어떤 재앙으로 망하지 않고 끝까지 살아서 하나님의 구원 역사를 보게 해달라는 거예요. За тэгэхээр Кальвиний тайлбараар бол Хабакук яагаад энэ өөрийн үлсээ энэ үед сэргээж үнийгээ энэ үед мэдүүлээч гэж залбирсан тухай Кальвин юу гэж тайлбарсан бэ гэхээр энэ үед Хабакукийн шүзүүлэгч мань өөрөө өндөр настай болоод тэгээд бие махбодын хувьд ч гэсэн өвчин туссан ч юм уу тийм сул дорой болсон байсан. Тэгээд тэр үедээ ингэж залбирч одоо миний энэ үед те намайг та дахин сэргээж өгөөч. Би одоо энэ өвчний улмаас ч юм уу одоо өтөл насныхаа улмаас ингэж сул дорой ингэж дуусмааргүй байна. Та намайг дахин сэргээж одоо таны ажлыг эцсээ хүртэл хийхэд тэгээ таны ажлыг би эцсээ хүртэл ингээ харахыг хүсэж байна гэсэн тийм учраас ингэж залбирсан гэж тайлбарласан байна. 하나님이 약속하신 그 이스라엘 백성, 유다 백성의 구원의 그 역사를 자신이 볼 수 있게 해달라는 것입니다. өөрөөр хэлбэл энэ үед нөгөө юдэчүүд Вавилонд байгаа. Тэгээ Вавилоноос юдэчүүдийг аварна гэсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр бурхны тэр амлалт нь биелэгдэхийг би өөрөө нүдээр үзмээр байна. Тэрнээс өмнө би одоо ингэж сүрч одоо ингээ өтөл наснаасаа болоод ч юм уу энэ өвчнөд бас энэ сул дараа байдлаасаа болоод гэж сүрч мөөргүй байна. Тэгэхээс өмнө би таны авралын тэр ажлыг харахыг хүсэж байна гэсэн гар залбирсан гэж. 그래서 자신이 어떤 질병이나 어떤 재난 때문에 망하지 않고 죽지 않고 하여튼 살아서 건강하게 살아서 하나님의 구원 역사를 자기 눈으로 보게 해달라. 그 기도입니다. Тэгээд Хабакук өөрөө одоо өтөл наснаасаа болоод ч юм уу өвчнөд туснаасаа болоод ч юм уу ямар нэгэн төр гай зовлонгоос болж ингээ өвчлгүйгээр амьд байж эрүүл саруул амьдран тэр бурхны авралын тэр цаг үеийг хармаар байна гэсэн ийм утгатай залбирлаа гэж. 다윗도 이와 같은 기도를 시편 118편에서 했습니다. Дуулал 118 дугаар бүлэг дээр ч гэсэн Давид хаан үнтэй төстэй залбирсан байдаг. 우리가 한번 보겠습니다. 시편 118편. Дуулал 118-ийн 17절. 17. 다윗이 그 어려운 환난과 그 고난 가운데서 또
내가 죽지 않고 살아서 여호와께서 하시는 일을 선포하리로다. 하나님의 구원을 선포하겠다는 거예요. За энд юу гэсэн бэ гэхээр би үхэхгүй харин амьдрах бөгөөд эзний үлсийг тунхаглах болно гэсэн байна. Энэ үед Давид хаан бас хүнд хэцүү зовлонгийн тийм цаг үеийг өнгөрөөжсэн бол тэ. Тэгээ тэр дунд энэ тунхаглалыг хийсэн байна. Үхэхгүй эцээ хүртэл амьдарч эзний тэр гайхамшигтай үлсийг тунхаглалаа гэж. 우리가 하나님의 일을 하는데 때때로 많은 환난과 고난이 올 수가 있습니다. Бурхны ажлыг хийх явцад заримдаа бидэрт маш олон тийм зовлон гамшиг тохиолдож болох юм. 때때로 질병이 고난이 닥칠 수가 있습니다. Заримдаа бас өвчин тохиолдож болно. 그럴 때 우리는 낙심하지 말고 하나님께 기도해야 됩니다. Тийм үед бид нэр сэтгэлээр уналдаггүйгээр Бурхан тандан залбирах хэрэгтэй. 내가 그 환난 가운데 질병 가운데서도 죽지 않고 살아서 하나님의 구원 운동을 보게 해달라. Би тэр зовлон дунд энэ өвчин зовлонгоос болж үхэхгүй харин амьдарч эзний тэр гайхамшигтай явдлын ажлыг эцэг хүртэл тунхаглах болно гэж залбирах хэрэгтэй. 하나님의 구원 역사를 증거하게 해달라고 기도해야 됩니다. Бурхны тэр авралын ажлыг гэрчлэхэд та туслаач гэж залбирах хэрэгтэй. 어제 하바국 선지자가 그 하나님의 진노 가운데서도 절망하지 않고 끝까지 하나님의 은혜 가운데 살아서 하나님의 구원 운동을 보게 해달라는 거예요. Хабагук яг л одоо ийм утгаар залбирсан байна. Тэр зовлон гамшигын дунд байхдаа ч гэсэн үхэлгүйгээр эцэг хүртэл амьдарч эцэг хүртэл Бурхны тэр авралын ажлыг тунхаглах болно гэж залбирсан байна. 자, 다시 하바국 3장 2절 말씀으로 다시 돌아가겠습니다. Нэгэд Хабагук 3 дахь бүлгэрийг арай 3-ын 2 дугаар ишлэл. 그리고 이 주의 일을 수년 내에 부흥케 해달라는 또 한 가지 뜻이 있습니다. Энэ эзэн өөрийн үлсээ энэ үед сэргээ гэж гэсэн энэ үгний залбирлын ар дахиад өөр нэг утга байгаа. 다시 말하면 그 유다 민족이 장차 메시아에 오는 것을 보기까지 쇠약하여 멸망하지 않게 해달라는 그런 뜻을 갖고 있습니다. За тэр хоёр дахь утга нь юу вэ гэхээр хожим ирэх месиаг үзэх хүртлээр Юдийн ард түмнийг та амьд байлгаж өгөөч, үлдээж өгөөч гэсэн ийм утга агуулгадж байгаа. 하나님이 장차 보내주시는 메시아 예수 그리스도께서 오실 때까지 유다 민족이 어떠한 환난 속에서도 쇠약하지 않고 멸망하지 않게 이렇게 하나님 앞에 지켜달라는 것입니다. Бурхны амласан Месиа буюу Есүс Христийг энэ дэлхий дээр ирэх хүртэл Юдийн ард түмэн ямар ч зовлон, гамшиг, бэрхшээл тохиолдож байсан ч гэсэн тэр дунд тисэж үлдэн мөхөлгүйгээр амьд үлдэхэд тэгж амьд үлдээж өгөөч гэсэн ийм утга бас агуулгадж байгаа. 여기서 이 부흥케 해달라는 것은 소생시켜달라는 뜻입니다. 다시 말씀해 주세요. 예, 주님의 일을 수년 내에 부흥케 해달라고 했는데 이 부흥한다는 뜻은 소생시켜달라는 뜻입니다. За энэ сэргээж өгөөч гэдэг нь одоо юу гэх юм цэцэг навчаар бол одоо ингээ гунтцсан байсан ингээд эмсийг аливаа эмсийг эргэж одоо сэргээн амьлуулах гэсэн тийм утгатай. 그러니까 이 부흥케 해달라는 것은 원문에는 생명이 있게 해달라는 이런 의미입니다. 생명이 있게 해달라.
Яг их хэлнийх нь юу хэлбэр дээрээс харах юм бол энэ сэргээх гэдэг нь болохоор амьд болгох, амьтад болгох гэсэн байгаа. 그러니까 하나님의 구원을 다시 회복시켜 달라. Тэгээ энэ нь болохоор одоо яцтаад авралаа дахин сэргээж өгөөч. 하나님의 구원을 다시 회복시켜 달라, 소생시켜 달라 그런 뜻을 갖고 있습니다. Бурхан та өөрийнхөө авралыг дахин сэргээж өгөөч, тэднийг дахин амьтад болгож өгөөч гэсэн утгатай. 그래서 하박국 선지자는 이 바벨론의 그 징벌 밑에서 잠시 유다 민족이 고통을 당할 것이지만 그 고통 가운데 망하지 않고 하나님의 구원 운동을 통해서 회복시켜 달라는 것입니다. Юдэчүүд Бабилоны алцанд хэдийгээр зовж зүдэрч байгаа боловч тэр зовлон гамшиг дунд бүгдээрээ юучгүй сүрчгүүлдэггүйгээр Бурхан та тэднийг амьд үлдээж дахин тэднийг авран сэргээж өгөөч гэсэн утгатай залбирлаа. 역사적으로도 과거 이스라엘 백성들이 출애굽 당시에 하나님의 크신 구원의 권능으로 참 구원받은 것처럼 다시 그렇게 구원시켜 달라는 것입니다. Урдын түүхэнд ч гэсэн Бурхан Израильчуудыг Египтээс чөлөөлөхдөө агуу дээр хүч чадлаараа, гайхамшигтаараа дамжуулан аварч байсан шиг одоо энэ цаг үед ч гэсэн тийхүү аварч өгөөч гэсэн хэлбэрл. 과거 이스라엘 백성이 애굽에서 430년 만에 애굽에서 구원을 받았지요. Урд нь бол Египтээс чөлөөлөгдөхдөө Израилийн ард түмэн 430 жилийн дараа 이것을 제1차 출애굽 운동이라고 합니다. 1차 출애굽 운동. За үүнийг болохоор одоо нэг дэх Египтээс гарал гэж нэрлэдэг. 그리고 이제 앞으로 바벨론의 포로가 되어서 70년 동안 포로 생활을 하다가 다시 이렇게 구원받는 사건은 제2 출애굽 운동이라고 합니다. Дараа нь болохоор энэ Бабилонд бүгд олзлогдоод Бабилонд чөлөөлдөж очиод 70 жилийн дараа чөлөөлөгдсөн. Энэ чөлөөлөлтийг болохоор хоёр дахь Египтээс гарал гэж нэрлэдэг. 과거 이스라엘 백성이 애굽에서 430년 동안 그 멸망하지 않고 거기서 쇠약하지 않고 하나님의 은혜로 이렇게 구원받게 된 것을 가지고 앞으로도 바벨론 포로에서 반드시 하나님께서 구원해 줄 것을 확신하고 기도하는 것입니다. Урд нь ч гэсэн Египтэд тэр 430 жил болжлогдсны эцэст Бурхан тэгж гайхамшигтайгаар авралаа үзүүлж тэднийг Египтээс чөлөөлсөн шиг аварсан шиг тэр түүхэндээ тодгуурлан энэ удаа ч гэсэн Юдэчүүд Бабилонд олзлогдсон 70 жил болох боловч энэ удаа ч гэсэн Бурхан анх Египтээс гаргаж чөлөөлсөнтэйг адилхан ийм авралын ажилдаа хийж өгөхийг хүсэмжлэн хэлсэн юм. 그리고 본문에 이 진노 중에서도 긍휼을 잊지 마옵소서라고 기도하는 내용이 나옵니다. Намаа хөтөршлийн төгсөл нь өршөөлөө та хилэгнэгтэй ч санаач гэсэн байна. 자, 이 기도의 뜻은 다음과 같습니다. Хилэгнэгдэж байхдаа ч гэсэн та өршөөлөө санаач гэсэн энэ залбирлын утга нь болохоор 유다 민족이 그들의 죄의 값으로 다 받는다면, 징벌을 받는다면 다 멸망하고 남아있을 것이 없다는 것입니다.
다시 말씀해 주세요. 유다 민족이 그 죄대로 하나님의 징벌을 다 받는다면 남아있을 사람이 없다 그 말이에요. хэрвээ юдачууд тэр хийсэн гим нүглийнхээ юу яг гим нүглийг ингээд тооцох юм бол Бурхны тэр уур хилэнгээс зайлсхийж чадах хүн нэгч байхгүй. 그러니 그 죄대로 다 징벌하지 마시고 불쌍히 여기셔서 죄 가운데서 구원해 달라는 것입니다. Тийм учраас тэдний гим нүглийг нэг бүрчлэн тооцолгүйгээр тэр гим нүгэл дундаас нь ч гэсэн та аварч өршөөгөөч гэсэн утгатай. 우리도 이게 하나님의 택한 백성들을 위해서 이렇게 기도해야 됩니다. Бид нар ч гэсэн Бурхны сонгосон ард түмний төлөө яг ингэж залбирах ёстой юм аа. 그들의 죄값으로 하나님이 징벌하신다면 구원받을 길이 없어요. Тэрээ одоо бидний тийм ээ Бурхны сонгогдсон ард түмний тэр үлдсэн гим нүглийнхэн дагуу тооцоо хийх юм бол Бурхны хилэнгээс зайлсхийж чадах нэг ч хүн байхгүй. 그 예수 그리스도의 십자가 구속의 그 은혜로 그들의 죄를 용서해 주시고 구원해 달라는 것입니다. Тийм болохоор бид нар яагаад ингэж залбирах ёстой вэ гэхээр Есүс Христийн загалмайн тэр нэгүсэлд тулгуурлан бидний тэр гим нүглийг өршөөж өгөөч гэж залбирах ёстой. 그래서 유다 백성이 앞으로 바벨론에서 이런 징벌을 당할 터인데 하나님이 그 징벌 가운데서도 불쌍히 여겨서 구원해 달라는 거예요. Тэр одоо яг энэ Хабакукийн ингэж залбирч байгаа энэ нөхцөлд бол евдээчүүд хараахан олдлогдоогүй Вавилончуудын тэр одоо байр давталгаа арай болоогүй байсан. Гэхдээ цаашдаа одоо тун утгагүй болголно. Тэгэхээр одоо цаашид евдээчүүд ингэж олдлогдоод Вавилонд цөлөгдөж явах энэ үед нь та тэднийг одоо тэр нүглийнхэн тоогоор тэр хилэгнэх биш. Тэгээ тэр нүглийн төлөө хилгэнж байгаа ч гэсэн тэр хилэгнэл дундаа өршөөлөө та санаж тэднийг аварч өгөөч гэж хэлж байгаа юм. 이것은 유다 민족이 그들의 죄값으로 바벨론에게 포로로 끌려가서 많은 고통과 또 극심한 절망 가운데 빠질지라도 마침내는 하나님의 약속대로 바벨론에서 구원해 주신다는 것입니다. 네, евдээчүүд хэдийгээр өөрсдийнхөө одоо гим нүглээс болж ийм шийтгэл Бурханаас авч байгаа. Тэгээд шийтгэлийнхээ одоо тэр ял болж шийтгэлийнхээ ялыг үрч тэр Вавилонд олцлогдож тэнд 70 жил цөлөгдөх болно. Тэр хугацаанд бол евдээчүүд асар их зовлон гамшигыг туулах болно, бас цөхөрч сэтгэлээр унах болно. Тэгсэн ч гэсэн Бурхан өөрийнхөө амлалтны дагуу эцэст евдээчүүдийг аврах болно гэдгийг Хабакук мэдчихсэн учраас нөхөө хэдийгээр урьдчилан залбирсан байна. 결국 하나님의 약속대로 바벨론이 망하고 유다 민족이 구원을 받아서 새롭게 될 것이라는 확신하고 기도하는 것입니다. Тэгээд Бурхан амлалтын ёсоор евдээчүүдийг Вавилоноос аврах болно. Тэгээд тэднийг аварсныхаа дараа буцаан сэргээж өгөх болно гэсэн итгэлтэйгээр хэлбэрсэн байна. 두 번째 대지입니다. 하박국 3장의 두 번째 대지. За дараагийн 2 дахь хэсэг рүү оръё. 원수를 심판하고 자기 백성을 구원하기 위하여 강림하시는 하나님이다. Энэ хэсэг манад хороо юуны тухай вэ гэхээр дайснуудыг шийтгэж өөрийнхөө ард түмнийг аврахын тулд ирсэн Бурхны тухай өгүүлж байгаа. 원수를 심판하시고
자기 백성을 구원하시기 위해서 강림하시는 하나님. 3절부터 15절까지입니다. Даснуудыг шийдэж өөрийн ард түмнийг аврахаар морилон ирсэн Бурханы тухай өгүүлж байгаа 3-15 дугаар эшлэлүүд. 하박국 선지자는 이 하나님의 약속을 믿고 성도를 구원하실 것을 믿고 하나님께 감사하며 기도하고 있습니다. Тэгэхээр ишлүүлэгч Хабакук байна болохоор Бурхан өөрийн хүмүүсээ буюу тэр ариун хүмүүсийг заавал одоо аврах болно гэдэгт итгэлтэйгээр залбирсан байна. 그래서 이 말씀을 증거하기 위해서 과거 이스라엘 백성을 애굽에서 구원해 주신 하나님의 크신 권능의 역사를 계속해서 이렇게 기록하고 있습니다. Тэгээ үүнийг нотлон харуулж баттгахын тулд аврад нь Бурхан Израильчүүдийг Египтээс хэрхэн аварч чөлөөлсөн тухай тэр түүхийг бас дурдсан байна. 우리는 성경을 통해서 과거에 하나님의 택한 백성들을 하나님이 크신 권능으로 원수들의 손에서 구원하시는 것을 우리는 확신하고 또 앞으로도 하나님의 택한 백성들이 구원받기를 위해서 기도해야 됩니다. Бид нар Библиэр дамжуулан урд өмнө ч гэсэн Бурхан өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг өөрийнхөө агуу хүч чадлаараа аварч байсан гэдэгт тулгуурлан хожим ч гэсэн Бурханы ард түмэнд тохиолдох тэр зовлон гомшгоос гítэлгэх эзэн Бурханд итгэлтэйгээр аварна гэсэн тийм итгэлтэйгээр сонгосон ард түмнийдэд үргэлж залбирах ёстой юм аа. 3절을 읽어주세요. 3 дахь эшлэгийг уншъя. Тиманаас Бурхан морилон ирж Параануудаас ариун нэгэн задарнаа тэза. Түүний сүр жавхлан тэнгэрсийг хүчин дэлхий түүний магтаалаар дүүрэн байна. 자, 이 구절은 장차 오실 하나님의 영광과 그 위엄에 대하여 설명하고 있습니다. За энэ ишлэл болохоор хожим ирэх Бурханы алдар сүр жавхлангийн тухай өгүүлж байгаа. 하나님께서는 과거에 이스라엘 백성을 구원하신 그 권능으로 앞으로도 하나님의 택한 백성을 계속해서 구원하실 것입니다. Бурхан урд нь өөрийнхөө ард түмнийг аварч байсан тэр эрх мэдэл сүр хүчээрээ цаашид ч гэсэн өөрийнхөө сонгосон хүмүүсийг аврах болно. 여기에 대만과 바란산은 에돔 땅에 있는 그 지역입니다. Энд гарч байгаа Тиман болон Паран уул гэдэг хоёр нэр гарч байна. Энэ хоёр газар болохоор Эдомд байдаг газрууд байгаа. 이스라엘의 출애굽 후에 하나님이 시내산에 강림하실 때에 그 하나님의 영광의 빛이 에돔 지방, 대만과 바란산에 비치어 나갔다는 것입니다. Бурхан урд нь Израильчүүдийг Египтээс чөлөөлж гаргах үед тэгээд Синай ууланд ирэх үед Бурханы тэр алдар сүр жавхлан Израилийн дээр бууж ирсэн. Тэр нь Тиманаас Паран уул хүртэлх тэр Едомын нутаг дэвсгэрийг ч гэсэн гэрэлтүүлж байсан. 이것은 하나님의 크신 그 우영과 그 영광의 빛을 이렇게 비유하고 있는 것입니다. Тэр Бурханы тэр агуу сүр жавхлан тэр алдрын гэрэл гэгийг ийхүү зөөрлөж хэлсэн байна. 하나님의 크신 구원의 권능에 그 영광의 빛이 이방 나라에까지 이렇게 다 비쳐 나갔다는 것입니다. Бурханы тэр авралын агуу сүр жавхлан тэр авралын алдрын тэр гэрэл уяа нь харь үндэснүүдийн дээр хүртэл гэрэлтэж байсан гэсэн үг. 이와 같이 이스라엘이 출애굽 이후 광야에서 체험한 하나님의 영광을 앞으로도 반드시 멀지 않아 보게 될 것이라는 것입니다. Яг үүнтэй адилхан юдэчүүд ч гэсэн Израилийн ард түмэн ч гэсэн Египтээс гарсны дараа тэр цөлд Бурханы сүр жавхлан тэдний дээр хэрхэн морилон ирж
тэр алдар нь туяарч гэрэлтэж байсантай яг адилхан тийм сүр жавхлан тун удахгүй үзэх болно. 이와 같이 하나님의 영광스러운 강림은 자기 백성을 보호하시고 구원하시는 것에 대한 확실한 보증입니다. Тэр бурхны ийм хүчрхэг сүр жавхлантай морилон ирэлт нь бол өөрийнхөө ард түмнийг авран хамгаалагч бурхан гэдгийг нотлон харуулж байгаа хэрэг. 또한 역사적인 사건입니다. Энэ бол түүхэн баримт юм. 여기 본문에 또한 그의 영광이 하늘을 덮었고 그의 찬송이 세계에 가득하도다라고 말하고 있습니다. Номон 3 дугаар эшлэлдэр түүний сүр жавхлан тэнгэрсийг хүчин дэлхий түүний магтаалаар дүүрэн байна гэсэн. 여호와 하나님은 창조자로서 참된 영광과 온 피조물로부터 찬양을 받으시기에 합당하신 분이라는 겁니다. Эзэн бурхан бол үнэхээр бүтээгч бурхан бөгөөд энэ дэлхийн бүх юмсаас жинхэнэ магтаалыг авахд зохистой нэг юм гэсэн үг. 이와 같이 3절에 하박국 선지자는 장래에 하나님의 그 영광스러운 구원이 유다 민족에게 회복될 것을 바라보고 그 하나님을 찬양하고 있는 것입니다. Тэр Хабакугийн үзүүлэгч маань тэр бүтээгч бурхны тэр агуу хүч чадал тэр алдрын гэрэл туяа Юдын ард түмнийг дахин сэргээж өгнө гэсэн итгэлтэйгээр бурхныг магтсан байна. 우리도 앞으로 하나님의 택한 백성들을 구원하시는 그 영광스러운 그 하나님의 위엄을 우리가 바라보고 우리도 하나님을 찬양해야 됩니다. Бид нар ч гэсэн цаашдаа өөрийн ард түмнийг, өөрийн сонгосон хүмүүсийг аврах бурхны тэр алдрын гэрэл тэр агуу сүр хүчийг урьдчилан харж бурхныг магтах ёстой юм. 4절을 읽어주시기 바랍니다. 4 дугаар эшлэл. Түүний туяа нь нарны гэрэл мэт юм. Түүний мутраас татваргууд гэлбдэг бөгөөд түүний хүч чадал нууцлагдсан. 자, 이 4절에도 이 찬양과 이 존귀의 대상으로 그 하나님의 영광과 그 권능을 햇빛과 광선에 비유하고 있는 것입니다. Энэ 4 дугаар эшлэлч гэсэн мөн адилхан бурхны дээр сүр жавхлан алдрын дээр агуу байдлыг нарны гэрэл татвартай зөвөрлсөн байна. 여러분, 햇빛이 온 세상, 온 땅을 비추듯이 하나님의 영광, 또 하나님의 권능이 햇빛처럼 온 땅에, 온 세상에 다 이렇게 비춰나간다는 것입니다. Нарны гэрэл бүх дэлхийг гэрэлтүүлдэгтэй адилхан бурхны тэр алдрын гэрэл, алдрын тэр туяа нь бас бүх дэлхийг гэрэлтүүлдэг. 여러분, 햇빛은 태양은 온 땅을 비춥니다. 온 세상을 비춥니다. Нарны гэрэл бол бүх газрыг гэрэлтүүлдэг. 이와 같이 하나님의 구원 운동도 하나님의 구원도 온 땅을 대상으로, 온 세상을 대상으로 하는 하나님의 구원 운동입니다. Нарны гэрэл бол энэ газар дэлхийг ялгуурлахгүйгээр бүх газарт тусаж бүх газрыг гэрэлтүүлж байдагтай адилхан бурхны авралын тэр ажил нь бас бүх дэлхийд хандсан байдаг. Ямар ч ялгуурлахгүйгээр бүх дэлхий бүх газар нутгийн бүх хүмүүст хандсан байдаг. 이와 같이 하나님의 구원의 빛이 비치지 못할 곳이 없습니다. 온 땅에 태양빛이 비치듯이 온 세상에 온 땅에 하나님의 구원의 빛이 다 비추어 나갈 것이라는 겁니다. Бурхны авралын гэрэл нь бол гүйгүүлэхгүй тусахгүй газар гэж юусоо байхгүй. Нарны гэрэл бүх газар ялгуургүй тусдагтай адилхан Бурхны авралын гэрлэмж гэсэн бүх газар дэлхийд ялгуургүйгээр хүрч байдаг. 그래서 성경은 하나님을 해라고 했습니다. 하나님을 햇빛이라고 했습니다.
Учраас Библиэр Бурхныг нартай бас зүйрлэж хэлсэн байдаг. 그 시편 84편 11절에 보면 여호와 하나님은 해요라고 증거하고 있습니다. 84편 11절. дуудаад 84-ийн 11 дээр учир нь эзэн Бурхан нар бөгөөд бамбай юм аа гэсэн Бурхныг нар гэж хэлсэн байна. 또 신약에서는 예수 그리스도가 바로 나는 세상의 빛으로 왔다고 선포하고 있습니다. Бас шинэ гэрэн дээр сарах юм бол Есүс Христ өөрийгөө би дэлхийн гэрэл юм аа гэж хэлсэн байна. 장차 신약 시대에 오시는 예수 그리스도는 바로 하나님의 구원의 빛으로 오신다는 거예요. Яг хожим шинэ гэрээний үед Хабакукийн амьдарч байгаа энэ цаг үеэс харах юм бол хожим шинэ гэрээний үед ирэх Есүс Христ нь Бурхны тэр гэрэл болж амьд гэрэл болж энэ дэлхий дээр ирэх юм аа. 그래서 하나님은 예수 그리스도를 구원의 빛으로 세상에 보내셔서 세상 모든 땅에 살고 있는 하나님의 택한 백성들을 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 다 구원을 받게 하시는 겁니다. Бурхан Есүс Христийг авралын гэрлээ болгон энэ дэлхий рүү илгээж тэгээд өөрийн сонгосон ард түмнийг энэ дэлхийн газар бүрээс олж гэрэлтүүлэн аврахын тулд Есүс Христийг илгээх болно. 이 본절에 나오는 이 4절에 나오는 이 광선이라는 그 히브리 원문의 뜻이 있습니다. 광선은 그 몽고로 성경은 어떻게 번역되세요? 예, 광선 맞아요. 광선 맞죠? 근데 그 손에서 광선이 광선이 그의 손에서 나오나 그랬죠? 네네. 네. 그 광선은 히브리 원문에는 뿔이라고 번역이 됩니다. 뿔이라는 뜻입니다. 뿔. 물? 뿔. 타는 물? 아니면 소뿔 같은 게 있잖아요. 소뿔. 뿔. 네네. 원문은 뿔이라고 이렇게 나와 있어요. 자, 네, 말씀하세요. 이 뿔은 결국 뭘 상징하냐면 하나님의 권세를 상징하는 것입니다. За энэ түүний мутраас цацрагууд гэлбдэг бөгөөд гэсэн. Энэ цацраг гэдэг энэ үг нь болохоор еврей хэл дээр болохоор ивэр гэсэн байдаг юм байна. Иврүүд гэлбдэг бөгөөд гэсэн. Тэгээ ивэр гэдэг нь юу илэрхийлдэг вэ гэхээр хүч чадлыг, сүр хүчийг илэрхийлдэг байна. 하나님의 모든 권세는 하나님의 손에서 난다는 것입니다. өөрөөр хэлбэл Бурхны дээр бүхий л сүр хүч чадал нь Бурхны мутраас гардаг гэсэн үг. 그러니까 모든 권세는 하나님의 손에서 나지 않음이 없다고 했어요. 네, Бурхны мутраас гардаггүй ямар ч тийм хүч чадал сүр хүч байхгүй. 그래서 세상의 모든 권세자들은 그 하나님 앞에 겸손해야 됩니다. Тэгээс энэ дэлхийн бүхий л эрх мэдэлтнүүд бол Бурхны өмнө даруй байх хэрэгтэй. 권세를 주시는 분도 하나님이시고 권세를 폐하시는 분도 하나님이십니다. Яг бол тэр эрх мэдлийг өгөгч нь ч Бурхан юм, тэр эрх мэдлийг хураан авагч нь ч гэсэн Бурхан юм аа. 또 본문에 그의 권능이 그 속에 감춰졌도다라고 기록하고 있습니다. За дөрийн төгсгөлд түүний хүч чадал нууцлагдсан гэж. 예, 이것은 하나님께서 자기 백성들을 위해서 하나님이 자기 백성을 구원하게 하시기 위해서 자기 백성들에게 은혜를 베푸시기 위해서 하나님의 권능을 은밀하게 숨겨 놓으셨다는 것입니다. За энэ болохоор Бурхан өөрийнхөө ард түмнийг аврахын тулд өөрийнхөө сонгосон хүмүүс нэгүүлсээ үзүүлэхийн тулд өөрийн хүч чадлаа нууцлсан байдаг гэсэн үг. 그래서 필요할 때마다 하나님의 영광을 위해서 필요할 때마다 하나님은 하나님의 권능으로 하나님의 영광을 드러내고 자기 백성을 구원하시고 또 보호하신다는 것입니다. Тэгээд тэр нууцлсан хүч чадлаа яг шаардлагатай үед нь яг хэрэгтэй цагт нь гаргаж өөрийнхөө ард түмнийг аварч өөрийнхөө алдрыг илчилдэг байх нэ.
5절 한번 읽어보세요. Надад шүү дээ. 5절. Түүний өмнө тахад явж араас нь сүйрэл гам шиг дагдаг. 예, 여기는 이 역병이 그 앞에서 행하며 불덩이가 그의 발밑에서 나오는도다 했습니다. Түүний өмнө тахад явж араас нь сүйрэл гам шиг дагдаг. 이 몽골어 성경은 어떻게 되어 있어요? 그 불덩이가 뭘로 번역이 됐어요? 멸망과 재난이 멸망? 그 뒤에서 날아간다. 아, 그러니까 그 앞에는 앞에 역병, 그 앞에 역병이 다니며 그 뒤에서는 멸망과 재앙이 따라간다. 뒤따라간다. 네. 그래요. 이것은 과거 이제 이스라엘 백성들이 출애굽할 때 하나님이 애굽에 내린 그 하나의 그 재앙입니다. За энэ нь болохоор нөгөө урд нь Израильчүүдийг Египтээс гаргаж чөлөөлөх үед Израиль Египтийн дээр буусан нэг гамшигын өгүүлж байна. 하나님께서는 하나님의 백성을 구원하시기 위해서 얼마든지 이렇게 전염병 또 재앙을 일으켜서 그 원수들을 이렇게 멸하시고 하나님의 백성들을 구원하신다는 겁니다. Тэр бурхан өөрийнхөө ард түмнийг аврахын тулд хизээл бол хизээ тий ямар л бол ямар тахлыг илгээж тэгээ ямар ч сүрэл гамшигыг тэр дайснуудын эсрэг буулгаж чаднаа гэдгийг илэрхийлж байна. 출애굽 이스라엘 백성들 출애굽 운동 때에 하나님이 애굽에 내린 10가지 재앙을 아시죠? Израильчүүдийг Египтээс аврахын тулд Египтийн дээр буулгасан 10 гамшигыг та бүхэн мэдчихэж байгаа тийм ээ? 네. 그 첫째는 피 재앙, 개구리 재앙, цус тэгээд мэлхий, 이 재앙, 파리 өвөөс, 재앙, яллаа, 예. 그다음에 그 가축 전염병, 악질, 악독, тэгээд 예. амьтдын халдвар өвчин, 예. тэгээд 그, нөгөө хавдар, 그다음에 우박 재앙, 메뚜기 재앙, 그다음 тэгээд 뭐, царцаа, мөндөр, 예. 그리고 나중에는 마지막 재앙이 뭐였죠? 장자의 죽음. харанхуй, тэгээд 예. хамгийн сүүлийнх нь болохоор нөгөө уугнуудын үхэл байсан. 예. 이와 같이 하나님은 얼마든지 이 자연계를 하나님이 이렇게 재앙을 내려가지고 하나님의 택한 백성들을 이렇게 구원해 주시고 원수들은 이렇게 멸망시키는 거예요. Гэх мэтчлэн бурхан өөрийнхөө ард түмнийг аврахын тулд ийм одоо гамшиг, сүрлийг болоод үзүүлж чаддаг, буулгаж чаддаг. Тиймхүү өөрийнхөө ард түмнийг тэр дундаас авардаг. Тэгээд өөрийн сүр хүчээ ийхүү харуулдаг байна. 하나님께서 그 사도행전에 보면 그 하나님의 복음을 대적하던 그 헤롯 왕, 그 헤롯 왕을 하나님이 어떻게 징벌했습니까? Үс номон дээр сарах юм бол бурхны дээр сайн мэдээг эсэргүүцсэн Херод хааныг бурхан яаж шийтгсэн бэлээ? 바로 벌레. 이 벌레가 헤롯 왕의 속에 들어가서 벌레가 그 속을 다 갉아먹었어요. 그 죽었어요. Өвтөнд бариулж өгсөн шүү дээ Херод хаан гэмээ түүний биеинд бурхан одоо тэр хорхойг оруулж хорхойг оруулж тэгээд тэрэн дотроос нь Херод хааныг одоо идэж 하나님은 원수를 이렇게 원수를 멸망시키는데 벌레 한 마리면 충분합니다. Тэр дайснуудыг бидний дайснуудыг бурхан ингэж устгадаг, шийтгдэг бурхан юм аа. Тэгэхээр тэр дайсныг устгах гэдэг бол ганцхан үтэл хангалттай байдаг байна. 우리가 믿는 하나님 아버지, 우리가 섬기는 하나님 아버지의 이 권능이 이렇게 위대합니다. 벌레 한 마리만 가지고도 얼마든지 세상을 멸망시킬 수가 있어요. Бидний итгэдэг, бидний үйлчлдэг бурхан бол ийм агуу, ийм одоо сүр хүчтэй, хүч чадалтай бурхан юм аа. Энэ дэлхийг устгахад бол
Бурханд ганцхан ширхэг өвт байхад л хангалттай байдаг. 이, 그다음에 파리, 개구리, 뭐 메뚜기, 뭐 얼마든지 이런 걸 가지고도 이렇게 애굽을 완전히 다 이렇게 뭐 하나님께서 물리치지 않았습니까? Египтийг харахад гэхэд Египтийн дээр тэр учруулсан гамшгууд нь зүгээр л нэг энгийн тийм ээ бидний эргэн танд байж л байдаг тэр хоргоо шавьчнуудыг ашиглаа тэр мэлхий, бөөс, ялаа, цартаа тийм жижигхэн амьтдаар хүртэл дамжуулж тэр гамшгийг буулгаж чадсан байна. 이거 계속해서 이제 15절까지 이와 같이 하박국 선지자는 과거에 하나님의 택한 백성들을 하나님이 구원하시기 위해서 사용하셨던 그 하나님의 권능과 그 하나님의 그 위엄과 그 능력을 계속해서 이렇게 설명하고 있습니다. Тэр энэ 2 дугаар хэсэг буюу 15 дугаар эшлэлд хүртэл Хабакукийн үзүүлэгч маань Бурхан урдын түүхэнд өөрийнхөө ард түмнийг аврахын тулд хэрхэн одоо өөрийн хүч чадал, төр хүч, алдрыг тэр агуу гэдгийг харуулж байсан, илэрхийлж байсан бэ гэдгийг төрсөн байна. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 하나님의 말씀을 잘 듣고 깨닫게 해 주시옵소서. Харин хаамны цагтгсэн таны үгийг сонсож ойлгоход туслаарай. 사람이 사는 것이 물질에 있지 않고 하나님의 말씀에 달려 있습니다. Хүний амьдрах нь ил зүйлсэд биш харин Бурханы үгэнд байдаг гэлээ. 우리가 살고 번성하고 살아갈 수 있는 능력이 하나님 말씀에 달려 있습니다. Бидний амьдрах хийгээд хөгжин цэцэглэх хүч чадал нь Бурхан таны үгэнд байдаг. 이 말씀을 우리가 믿음으로 잘 받아서 하나님의 영광을 위해서 생명 있게 사용할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Таны үгийг бид нар итгэлээр сайдар хүлээн аваад таны алдрын төлөө таны үгийг хэрэглэхэд туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйч. 아멘. 자, 하박국 3장 6절을 읽어주세요. За Хабакук 3-ын 6 дугаар эшлэлийг уншъя. Тэрээр зогсож газрыг хэмжсэн, тэрээр харж үндэстнүүдийг цочоосон. Тиймээ мөнхөд байгч улс нурж эртний толгод хотойв. Түүний замууд үрдийн юм. 6절 말씀도 여호와 하나님의 그 위엄과 그 능력이 크심을 보여주는 그런 말씀입니다. Энэ 6 дугаар эшлэлч гэсэн мандал эзэн бурхны сүр хүч ба хүч чадлыг харуулсан эшлэл байна. 과거 이스라엘 백성들이 출애굽 후에 하나님이 시내 산에 강림하시는 그 영광스러운 그 신 권능의 그 위엄스러운 장면을 말하고 있습니다. Урд нь Израильчууд Египтээс чөлөөлөгдснийхээ дараа Синай ууланд ирээд бодлож байх үед Бурхны тэр алдар сүр жавхлан Синай уулан дээр бууж ирсэн. Тэр үеийн тэр гайхамшигтай сүр хүч алдрыг илэрхийлсэн ишлэл байна. 서신즉 땅이 진동하며 그가 보신즉 여러 나라가 전율하며 이렇게 기록되고 있습니다. Тэрээр зогсож газрыг хэмжсэн, тэрээр харж үндэснүүдийг цочоосон. 여러 나라가 전율한다는 것은 여러 나라가 흩어진다는 거예요. Үндэснүүдийг цочоосон гэдэг нь тэр үндэснүүд тарж бутарсан гэсэн үг. 하나님이 강림하셔서 그 원수 이스라엘 백성들을 구원하시기 위해서 그 대적들을 다 이렇게 흩어지게 하시는 겁니다. Бурхан буун ирж Израильчуудыг аврахын тулд тэр олон үндэснүүд тэр дайснуудыг
цочоож тэднийг тарааж бутрахсан гэсэн үг. 예, 하나님이 진노하시면 그 어떤 나라도 다 하나님의 심판으로 망하는 것이고 아무리 강한 나라들도 다 흩어지는 것입니다. Тэгээ бурхан хэлгэнх юм бол ямар ч улс үндэстэн ямар ч хүчрхэг байсан ч гэсэн бурханы тэр шийтгэл тэдний дээр буухад айж цочиж тарж бутрахаас өөр аргагүй болдог. 영원한 산이 무너지며 무궁한 작은 산이 엎드러진다고 했습니다. Мөнхөд байгч улс нурж эртний толгод хотойв. 이것도 영원히 무너지지 않을 것 같은 그런 강한 세력들, 그런 나라들도 하나님의 능력 앞에 다 무너진다는 것입니다. Энэ ч гэсэн мөн адилхан үрд мөнх байх юм шиг тогтнож байсан тэр хүчрхэг улс орнууд ч гэсэн бурхны тэр алдар эсвэл хүчний өмнө нуурж унах болно, мөхөх болно гэдгийг илэрхийлж. 이 하나님의 권능 앞에, 능력 앞에 이렇게 견고한 산들이 무너지고 또 엎드러지는 것처럼 이 세상의 강한 세력들도 다 엎드러지고 흩어진다는 것입니다. Бурхны тэр эрх мэдэл хүч чадлын өмнө энэ дэлхийн тэр бат бөх уус толгод хүртэл нуурж хотоож байгаатай адилхан энэ дэлхийн ямар ч хүчрхэг улс орн байсан ч гэсэн бурхны тэр эрх мэдэл шийтгэгч тэр хүчний өмнө инхүү нуурж унах болно. 하나님의 크신 권능의 역사가 과거로부터 계속해서 하나님이 행하신다는 것입니다. Тэр бурхан энэ агуу хүч чадлынхаа ажлыг бүр эртнээс нааш хийсээр ирсэн. 우리는 성경에 나타나는 하나님의 크신 구원의 역사, 이 권능의 역사를 그대로 믿어야 됩니다. Бид нар Библиэлд бичигдсэн байгаа энэ бурханы агуу хүч чадлын ажлуудыг яг энэ бичигдсэн байгаагаар нь итгэх ёстой. 앞으로도 하나님은 얼마든지 그 권능으로, 크신 능력으로 원수들을 멸하시고 세상을 흩으시고 하나님의 택한 백성을 구원하실 것입니다. Тааштай ч гэсэн бурхан яаж л яаж тэр өөрийнхөө агуу сур хүчээрээ дайснуудыг устгаж тэднийг шийтгэж өөрийнхөө эрх мэдэл сур хүчнийхээ ажлыг хийсээр байх болно. 만시 하나님의 주권에 의해서 세상 나라가 흥하기도 하고 망하기도 하고 쇠약하기도 하고 또 강해지기도 합니다. Бурхны тэр бүрэн эрх мэдлийн дагуу энэ дэлхийн улс орнууд мандан бадарч байдаг, мөхөн сүрч байдаг, хүчрхэг болж байдаг, сулдан дороотч байдаг. 7절을 읽어보세요. 7-дугаар ишлэл Кушаны майхнуудыг зовлон нөмөрч Медиан газрын хөшигнүүд чичирхийг би харлаа. 여기는 이제 구산의 장막과 또 미디안 땅이 나옵니다. Кушан болон Медиан гэдэг газрууд гарч байна. 이 구절도 과거 이스라엘 백성을 구원하신 크신 능력의 사건을 지금 언급하고 있는 것입니다. Энэ ишлэлч гэсэн мөн адилхан бурхан Израилийн ард түмнийг урд нь хэрхэн аварч тэдэнтэй хамт байсан бэ гэсэн тэр бурханы агуу хүч чадлыг илэрхийлсэн ишлэл байна. 하나님께서 과거 사사 시대에도 이 구산과 또 미디안 땅에서 이스라엘 백성을 구원했다는 것입니다. Кушан Медиан гэдэг газруудын тухай дурдж байгаа болохоор энэ нь одоо шүүгчдийн үе гэдэг тухай өгүүлж байна. Тэгээд шүүгчдийн үед ч гэсэн бурхан Кушан болон Медианд Израилийн ард түмнийг дайснуудын гараас аварч байсан. 이 구산은 이 사사기에 나오는 메소포타미아 왕 구산 리사다임 왕을 가리키고 있는 것입니다. Кушан гэдэг нь болохоор Месопотамийн хаан Кушан Месодаимыг илэрхийлж байгаа. 그때 그가 강성해서 8년 동안
그 이스라엘 백성들을 압제를 했습니다. 압박을 했습니다. Тэр үед болохоор Месопотамийн хаан одоо эд хүчрхэг болж исэн байгаа. Тэгээд 8 жилийн турш Израильчуудыг дарлаж эзэрхийлж байсан. 이스라엘 백성을 종으로 삼았던 겁니다. Израильчуудыг өөрсдийн боол болгож байсан, боолчилж байсан. 이때 이스라엘 백성들이 그 압제 가운데서 이 고통 가운데 하나님께 이 구원해 달라고 간절히 호소했습니다. За тэр үед Израильчууд тэр зовлон гамшиг дундаас эзэн бурхан руугаа хандан авралыг ирэн хашгирсан байгаа. 하나님 그 기도를 들으시고 온니엘이라는 사사를 세워서 구산 리사다임 왕을 물리치게 했습니다. За тэгээд бурхан тэдний хашгирааныг сонсоод Отниелийг шүүгчээр илгээж тэгээд Отниел Израилийн шүүгч болсноор энэ Месопотамийн хаан Кушан Ришатаимыг хөөн зайлуулсан байна. 그 손에서 이스라엘 백성을 구원하게 하신 것입니다. Отниелээр дамжуулан Израилийн ард түмнийг эзэрхэг гүрний савраас аварсан. 이것이 사사기 6장 2절과 12절에 나옵니다. За энэ болохоор шүүгчид номын 6장 2절과 12절에 2 болон 10 дугаар 12 дугаар ишлэлээр гарч байгаа. Шүүгчид 6-гийн 2 12. 그리고 이 미디안 족속도 이스라엘을 대적했지만 하나님은 기드온이라는 사사를 또 세워서 그를 물리치게 했습니다. 목사님, 그 언니엘에 대해서 온니엘 사사기 6장 2절 한번 볼까요? 6장은 미디안 사사기 기디온 아니에요? 한번 봅시다. 내가 그걸 6장이 미디안 기디온 같은데요. 온니엘이거든, 온니엘. 사사기 6장은 언니엘이 아니라 기디온이에요. 사사기 6장 2절은 미디안. 이 미디안이고 사사기 6장은 미디안이 나오네. 네. 그러면 багш жоо андуурсан биш үү? 6 биш. 가만 있어. 내가 잘못 얘기했나 보다. 사사고. 온니엘은 이제 3장이에요. 3장. 사사기 3장. 사사기 3장에 나와요. 3 дугаар бүлэг дээр нь гарч байгаа шүү. Шүүгчид 3 дугаар бүлэг. 사사기 3장 7절부터 11절까지. 7-аас 11-р ишлэл. 그거 한번 읽어보실까요? 다요? 7절에서 11절까지? 네, 3장 7절부터 11절까지. 자, шүүгчид 3-7-аас 11 шигнэ. Израилийн хүүгүүд эзний мэлмийн өмнө ёрын мөг үлдэж өөрсдийн бурхан эзнийг умартан Баал болон Ашерагийн шонгуудад үйлчлэв. Тиймээс эзний өөр хэлэн Израилийн эсрэг шатаж тэр тэднийг Месопотамийн хаан Кушан Ришатаимын гарт тушаав. Израилийн хүүгүүд 8 жил Кушан Ришатаимд зарцлагджээ. Тэгэхэд Израилийн хүүгүүд эзэнд тусламж хүн хашгирсанд эзэн Израилийн хүүгүүдэд тэднийг аврах нэгэн чөлөөлөгчийг босгон гаргасан нь Калебийн дүү Кинасын өвгөн Отниел байлаа. Эзний сүнс түүн дээр ирж тэрээр Израилийг шүүв. Түүнийг дайнд муртахад Арамын хаан Кушан Ришатаимыг эзэн түүний гарт өглөө. Отниелийн гар хүчрхэгжин Кушан Ришатаимын дээр буу. Ийхүү энэ газар нутаг 40 жил амар чимэр байжээ. Тэгээд Кинасын хөвгүн Отниел өөд болов. 네. 자, 이렇게 해서 하나님은 그 구산 리사다임 왕의 손에서 이 온니엘 사사를 세워서 구원해 주신 겁니다. За тэгээ бурхан тэр Месопотамийн хаан Кушан Ришатаим юм биш үү? Би Нишатаим
судалгаар нь хэлсэн. Кушар Решатаим гэдэг хааны савраас аврахдаа энэ Отнил гэдэг шүүгчээр дамжуулан аварсан байна. 그 다음에 그 기드온이라는 사사를 또 세워서 그 미디안 족속들을 물리치게 했습니다. Дараа нь Гидеон гэдэг бас шүүгчийг бурхан гаргаж ирж Медианчуудын гараас Израильчуудыг бас чөлөөлүүлсэн. 이것은 이제 사사기 7장과 8장을 나중에 읽어보시기 바랍니다. За энэ талаар та бүхэн шүүгч номын 7-8 дугаар бүлгийг дараа нь уншиж үзээрэй. 이와 같이 하나님은 과거에 역사하신 그 위엄과 권능을 가지시고 앞으로도 얼마든지 원수들을 징벌하시고 그들의 손에서 택한 백성들을 구원하신다는 것입니다. Энэ мэтчлэн бурхан урдын түүхэнд Израилийг аврахын тулд яаж тэр өөрийнхөө эрх мэдэл сүр хүчийг харуулж ашиглаж аварч ирсэнтэй адилхан цаашид ч гэсэн өөрийн сонгосон ард түмнийг зовлон гамшиг дундаас нь тийхүү өөрийн сүр хүч чадлаараа аврах болно. 그래서 우리는 성경을 통해서 과거에 하나님께서 그 이스라엘 백성들을 어떻게 구원하셨는가, 그 구원의 역사, 구원의 사건들을 우리가 잘 우리가 깨닫고 앞으로도 그와 같은 하나님의 권능으로 말미암아 택한 백성들이 구원받을 수 있도록 기도해야 됩니다. Бид нөр одоо нэгэнт Библиэлд сургамж олгоод ингэ бичигдсэн байгаа Бурхны энэ урдын түүхүүд, Бурхан урд нь Израилийн ард түмнийг, өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг хэрхэн өөрийнхөө төрхөж чадлаар аварч байсан түүхүүдийг ойлгож, уншаад, суралцаад тэгээд цаашдаа ч гэсэн Бурхны ард түмний авралын төлөө Бурхан бас тэднийг гай зовлон дундаас нь өөрийн сүр хүчээрээ хүчрэх материалаа аварч өгөхийн төлөө үргэлж залбирах ёстой маа. 8절을 읽어주세요. 8 дугаар ишлэг уншия. Та мордоо хөлөглөн авралын тэрэгнүүдээр ирсэн нь гол мөрнүүдэд уурсных гэж үү? Тэнгис далайд хилэгнэсних гэж үү? Эзэн гол мөрнүүдийн эсрэг уурлан хилэгнээ юу? 이 8절에도 여호와여 주께서 말을 타시며 구원의 병거를 모시오니 강들을 분이 여기심이니까 이렇게 하고 있습니다. Та мордоо хөлөглөн авралын тэрэгнүүдээр ирсэн нь гол мөрнүүдэд уурсных гэж үү? 자, 이 구절도 과거 출애굽 운동 시에 이제 이스라엘 백성을 구원하시기 위해서 홍해 바다를 가르시고 요단강도 가르셨다는 사실을 기록하고 있는 것입니다. За энэ үйл явдалч гэсэн урд нь Египтээс чөлөөлөх үед тэр Улаан тэнгисийг хуваасан мөн Йордан голоор гатлуулсан тэр үйл явдлуудыг бас илэрхийлж байна. 이 홍해 바다에서 이스라엘 백성을 구원할 때 그 애굽의 군대가 말을 타고 병거를 타고 이렇게 쫓아왔죠. Тэр Улаан тэнгисээр гатлах үед нь Египтийн цэргүүд араас нь тэр морд тэрэгтэйгээ хөөж ирсэн. 근데 당시에 그 애굽의 병거와 말을 물리치신 하나님께서는 이와 같이 하나님께서도 말을 타시고 또 구원의 병거를 모으셨다고 하박국은 여기 기록하고 있습니다. Тэгээд урд нь тэгэж Израилийг аврахын тулд Бурхан тэр Египтийн цэргүүдийн тэр морд тэрэг гэх мэт тэр цэргийн хүчийг нь юучгүй одоо тэр Улаан тэнгист живүүлж бут нэргсэнтэй адилхан энэ удаад ч гэсэн Бурхан яг тийм авралын тэрэгнүүдээ хөлөглөн ирсэн тухай Хабакук энд бичсэн байна, өгүүлсэн байна. 이와 같이 애굽의 병거와 말에서 구원해 주시기 위해서 우리 하나님께서 말을 타시고 구원의 병거를 모으셔서
그들을 물리치셨다는 것입니다. Египтийн тэр морд цэргүүдийг ч гэсэн бурхан бут цохихдоо авралын тэрэгнүүдээ хүлэглэж ирээд тэднийг хяруулж зогсон гэсэн үг ээ. 또 하나님께서는 그 홍해바다나 요단강을 가르시고 이스라엘 백성들을 마른 땅같이 육지같이 건너게 하셨다는 것입니다. Тэгээд Израилийг ард түмнийг болохоор бурхан дээр улаан тэнгисийг хуваагаад бас Йордан голын усыг зогсоож байгаад тийм ээ. Тэгээд яг л хуурай газраар гаталж байгаа мэтэр Израилийн ард түмнийг гатлуулсан. 여기서 하나님께서 강들을 이렇게 분내시고 또 바다를 성내신다는 뜻이 아니라 바로 원수들, 대적들을 우리 하나님이 분이 여기시고 그들을 진노하셔서 강과 바다에 다 그들을 멸망시켰다는 것입니다. Тэр улаан тэнгисч бай, Йордан голч бай энэ гайхамшигыг үзүүлсэн энэхүү тэрэгнүүдээрээ хурч ирээ тэр дайсныг хяар зогсон, бут нэргсэн тэгээд тэр голыг тэнгисийг хуваасан энэ үйл явдлууд нь болохоор бурхан гол мөрнүүдэд уурсных биш, тэнгис далайд хилэгнэсних биш, харин тэр дайснуудад өөрөх нь ард түмнийг хорлохоор ирж байгаа тэр дайснуудад уурсаж хилэгнэсних юм аа. 우리가 출애굽 15장을 한번 보겠습니다. 출애굽 15장. За бүгдээрээ Гитлэл номын 15 дугаар бүлгээс үзье. 네. 모세의 노래가 거기 나오죠. 출애굽 15장. За Мосегийн дуу гэж байна. 자, 15장 한번 봅시다. 자, 15장 1절부터 5절까지 한번 읽어보세요. 1-5 дугаар эшлэгийг уншъя. Тэгээд Мосе ба Израилийн хүүгүүд эзэнд энэ дууг дуулжээ. Эзэндээ би дуулнам хүлэг морийг унаачтай нь далайд хаяж үлэмж өргөмжлөлийг өөртөө тэр авчээ. Миний хүч, миний багтуу болсон эзэн минь, миний аврал болсон билээ та. Тэр бол миний бурхан, түүнийг би магтнам. Эцгийн минь бурхан, түүнийг би өргөмжлөнө. Эзэн бол дайчин, түүний нэр эзэн билээ. Фараоны зэвсэгт тэргийг цэрэгтэй далайд хаягч нь тэр билээ. Шилдэг дарганаар нь бас улаан тэнгист живж, их ус тэднийг бүрхсэн юм. Гүн рүү тэд чулуу мэт живэн удсан юм. 여호와시 하나님께서는 애굽의 병거와 그 마병들을 그 군대를 홍해 바다에 던지셔서 완전히 멸망시켰다는 거예요. Бурхан яг л ингэж энд өгүүлсэнчлэн Египтийн тэр зэвсэгт тэргийг цэрэгтэй дайчтай тэрэг морьтой нь юучгүй тэр далай руу хаяж бүгдийг нь живүүлж. 여호와시 하나님께서는 하나님의 택한 백성들을 구원하시기 위해서 홍해 바다를 가르시고 또 애굽의 병거와 말들을 다 홍해 바다에 멸망시키셨다는 거예요. Живүүлж бут нэргсэн. Тэгээд Израилийн ард түмнийг болохоор хуурай газраар мэт тэр улаан тэнгисийн ёроолоор гаргаж аварсан. Харин фараоны цэргүүдийг болохоор даргатай цэрэгтэй, морьтой тэрэгтэй бүгдийг хяарлсан. 자, 9절을 또 읽어주세요. 하박국 3장 9절. За эргээд Хабакук 3 дахь бүлэг рүү очие. 9-р эшлэл. Ном тань шувт татагдаж, сумнууд тань тушаалаар тань болжээ. Сила та дэлхийг гол мөрнүүдээр хаглан хуваав. 예. 자, 9절에도 이 전쟁 때의 활과 화살은 원수를 물리치는 강력한 무기입니다. Дайны талбарт ном сум гэдэг бол дайсныг бот цохих дайснуудыг ялах маш хүчрхэг зэвсэг байдаг. 네. 이와 같이 하나님께서도 이 전쟁 때에 활과 화살로 원수를 물리치는 것처럼 그 원수들을 손에서 이스라엘 백성들을 구원하신다는 것입니다. Дайны талбарт ном сумаар дайснуудыг харваж тэдний довтлохойг няцааж дайснаа ялдаг шиг бурхан ч гэсэн тэр дайснуудын
савраас өөрийнхөө хүчрхэг мотраараа аврах болно гэсэн утгатай. 이와 같이 하나님의 크신 능력으로 그 원수들을 다 물리치시고 하나님의 택한 백성들을 반드시 구원하신다는 것입니다. Гэхдээ өөрийнхөө агуу хүч чадлаараа дайсныг хөөн зайлуулж ялж тэгээд өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг бол заавал авардаг. 또 주께서 강들로 땅을 쪼개셨다고 기록되어 있습니다. Амин та дэлхийг гол мөрнүүдээр хаглан хуваав гэсэн байна. 이것은 사막에서 물을 얻지 못하는 이스라엘 백성들에게 물을 주시기 위해서 모세의 지팡이로 반석을 치게 해서 반석이 쪼개지면서 거기에서 물이 강물처럼 나왔다는 것입니다. Энэ нь болохоор нөгөө юу цэцгэлд явж явах үед ард түмэн ангаж цангаад тэгээ ус нэгсэн байгаа тийм ээ. Тэгээд тэр үед бурхан Мосегийн таягаар дамжуулан тэр хадыг цохиулж тэр хаднаас ус гаргасан тэр үйл явдлыг өгүүлж байгаа. 여러분, 이스라엘 백성이 광야를 통과하는데 물을 구할 수가 없었습니다. Израильчууд цөлөөр туулж явах үед ус олоход маш хэцүү байсан. 하나님께서는 이스라엘 백성들이 그 물을 이렇게 주지 않고 모세와 아론의 손을 통해서 광야로 이게 통과하게 하신 것입니다. Бурхан Израильчуудыг одоо тэр цөлийн замаар удирдахдаа тэдэнд одоо урьдчилаад ингээ ус нөөцөлж тийм ээ тэр ус өгөлгүйгээр Мосе Арон нараар удирдуулад тэр цөлийн замаар дагуулсан байгаа. 이스라엘 백성은 수요가 얼마나 되죠? 수요. 그 인구 수가 얼마나 돼요? Израильчуудын тэр үеийн Израильчуудын тоо хэд байсан бэлээ? 예. 그 싸움에 나갈 만한 그 군대만 60만 명이라고 했습니다. За тэр тулалдаж чадах эрчүүдийн тоол гэхэд 600 гаруй мянга байсан. 그 외에 다른 사람들까지 다 포함하면 약 200만 명이 넘는다고 그래요. Тэгээд нөө эрдэмтдийн тооцоосноор бол за дайн тулаанд явж чадах нас бий дүрсний эрчүүд нь 600 мянган бол түүний ард одоо эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, хөвшөд гэд тоолох юм бол 2 сая орчим байсан гэж үздэг. 그러면 그 많은 사람들이 물을 마셔야 되는데 물이 얼마나 필요합니까? Тэр 2 сая гаруй хүн одоо ус уух хэрэгтэй байна. Тэгвэл хэр их ус хэрэгтэй вэ? 근데 그 하나님께서는 그 많은 사람들이 물을 주기 위해서 바로 모세의 지팡이를 가지고 이 반석을 치라고 했습니다. Тэгээ бурхан бол тэр олон хүмүүсийг ундаалахын тулд Мосегийн таягаар хадыг цохиулсан байгаа. 예, 그 반석이 쪼개지면서 거기에서 물이 나왔습니다. Тэгээ тэр хад хуваагдаад тэндээс ус гарсан. 예, 하나님께서는 이 땅 속에 있는 물을 모아가지고 모세가 반석을 칠 때에 반석이 쪼개지면서 그 물이 위로 솟아오른 것입니다. Тэгээ газрын доорх гүний усыг бурхан хураагаад тэгээ тэр Мосе тэр хадыг цохиж хуваах үед тэр газрын гүний ус тэндээс ориглон гарч ирсэн хэрэг. 나는 좀 처음에 약간 의심을 했습니다. 이 200만 명이 넘는 사람들이 또 가축들이 물을 마셔야 되는데 물이 과연 얼마나 나왔을까? 궁금했어요. 근데 성경에 찾아보니까 그 해답을 발견한 것입니다. Эхэндээ би энэ хэсгийг уншаад бас жоохон эргэлздэг байсан, бас их сонирхдаг байсан. Тэр одоо 2 сая гаруй хүн дээрэс нь бас тэд нар чинь нөгөө мал амтан адгуусаа дагуулад явж байгаа. Тэр мал адгуусыг хүртэл усалж ундаалахад хэр их ус хэрэгтэй байсан болоо, хэр их ус тэр хаднаас гарсан болоо гэж их сонирхдаг байсан. Тэгээд Библиэс тэр хариултыг олж авсан. 시편 105편 42절 1절. 시편 105편 41절입니다. Дуулал 105 дугаар бүлгийн 11 дугаар эшлэл. 시편 105편 41절 읽어보세요. Уучлаарай 41 дугаар эшлэл юм шүү.
Дуулал 105:41. Тэрээр хадыг нээсэнд ус олгойдон гарч хуурай газруудаар гол мэт урссан. 네. 자, 이 반석을 여신 즉 물이 흘러나와 마른 땅에 강같이 흘렀다고 했습니다. тэрээр хадыг нээсэнд ус олгойдон гарч хуурай газруудаар гол мэт урссан гэж байна. 아, 그래서 나의 이런 모든 의심에 다 해결되었습니다. За тэгэл миний нөгөө эргэлзээ байхгүй болсон. 하나님이 반석을 치게 해서 그 반석에서 물이 나왔는데 그 물이 강처럼 사막이 흐르는 이 강이 돼 버린 것입니다. 강. Тэгэхээр тэр хадыг цохиод тэр хадыг цохиод тэндээс ус олгоодож гарсан. Тэгээ тэр нь болохоор зүгээр нэг хэсэг олгоодож гараад ингээд зогсож байгаагүй бүр цаашаа тэр хуурай газраар гол болж урссан гэж байна. 여기서 저도 탄성이 나온 것입니다. 아, 하나님 대단하시다. Тэгээд өөрийн ирэхгүй би уулга алдсан. Өө бурхан минь та үнэхээр агуу юм аа гэж. 이 사막 강 가운데 갑자기 이 반석에서 물이 나와서 이 강이 흘러가는 겁니다. 여러분 한번 상상해 보십시오. Та нар дотроо төсөөлөд одоо ерөөсөө ямар ч гол ус байхгүй тэр хуурай элсэн цөлөөр явж исэн. Тэгсэн тэр хадыг цохиол тэр хаднаас ус гараад тэгээд тэнд гол бий болчихсон. 이렇게 하나님은 권능이 크셔서 얼마든지 하나님의 택한 백성들을 광야에서 얼마든지 살게 하실 수 있습니다. Тэр бурхан ийм агуу хүч чадтай учраас өөрийнхөө ард түмнийг тэр цөлд бол хэдэн ч жил амьдруулж чадхаар байсан. 또 예수님께서는 오병이어 물고기 2마리, 떡 5개, 물고기 2마리 가지고 5,000명을 먹이고도 12광지가 남았어요. Бас Есүсийг харахад Есүс 5 талах 2 загсаар 5,000 хүнийг хооллоод цаана бүр 12 сакс дүүрэн үлдсэн гэж байгаа. 자, 이와 같이 과거에 하나님께서는 이와 같이 크신 권능과 능력으로 이스라엘 백성을 애굽에서 구원해 주시고 광야 40년 동안에 이스라엘 백성을 살고 번성하게 해줬다는 겁니다. Тэр бурхан яг энэ мэтчлэн өөрийн ард түмнийг Египтээс гаргаж тэр цөлийн замаар удирдахаас ахуулаад өөрийн сонгосон ард түмнээ үргэлж аварч хамгаалж байсан гэдгийг энд өгүүлсэн байна. 자, 10절을 또 읽어요. 하박국 3장 10절. За Хабакук 3:10. Уус таныг хараад дөргөн жижирч ширүүн аадар бороо хаман өнгөрлөө. Оёргүй гүн дуу чимээгээ гаргаж гараа өндөрт өргөлөө. 자, 이것은 모든 자연계, 이 하나님의 크신 권능으로 이 모든 자연계가 하나님의 크신 권능으로 이렇게 그 명령에 따라서 움직이고 있다는 것입니다. За энэ 10 дугаар эшлэлээр өгүүлж байгаа агуулга болохоор энэ байгаль дэлхий дээр оршин тогтнож байгаа тэр байгаль ертөнц бүгдээрээ бурхны тэр агуу хүч чадлыг магтан алдаршуулж байгааг илэрхийлж байна. 자, 11절을 또 읽어보세요. 11 дугаар эшлэл. Нар сар байрандаа тогтов. Таны сумны гэрэлд гялалзах чадны дэн туяанд тэд зайлан одлоо. 자, 11절에도 이 날아가는 주의 화살의 빛과 번쩍이는 주의 창의 광채로 말미암아 해와 달이 그 처소에 멈췄다고 나옵니다. 11 дээр тийм ээ тэр бурхны тэр харвсан сумны гэрэлд бас гялалзах чадныхын туяанд нар сар одоо нөгөө юу мандат ингээд дэлхийг тойрон тийм нар сар ч одоо ингээд мандат жаргадагтай адилхан тэгж чадалгүй тэр бурхны сумны гэрэл жадны туяанд нь гэлбад байрандаа тогтсон гэж байна. Байрнаас хөдөлж чадахгүй болсон. 이것은 이 구절은 여호수아가 가나안을 정복할 때에 하나님이 쌓아주신 그 크신 권능의 역사를 지금 증거하고 있는 것입니다. Энэ 11 дэх эшлэл болохоор Йошуа Канааны төлөө
тулалдах үед бурхан нар сарыг тогтоон барьсан тэр үйл явдлыг өгүүлж байна. 여호수아가 이 가나안 사람들과 싸우는데 전쟁을 하는데 하나님께서 도와주셔서 이 기적적으로 해와 달이 멈췄어요. Йошуа тэр Канаанчуудтай тулалдаж байх үед залбирсан тийм ээ. Тэгээд одоо нар жаргахаас өмнө тэр тулдааныг дуусгах хэрэгтэй байсан. Тэгээд бурхнаас залбирахад бурхан өөрийн хүч чадлаар тэр нар сарыг байранд нь тогтоож өгсөн байна. 이 해와 달도 멈춰서 지지 않고 멈춰서 원수들을 진멸할 때까지 해와 달도 멈춰서 도와줬다는 것입니다. Тэр нар жаргахаас өмнө тэр өдөртөө багтаж тэр дайсныг бүрэн устгах ёстой байсан. Гэтэл хариугүй нар жаргаж сар мандах гад байсан учраас Йошуа залбираад тэгээд бурхан тэр залбирлыг сонсоод нарыг жаргаалгүй сарыг мандуулгүйгээр байранд нь түр тогтоож өгсөн байна. 여호수아 10장 12절 13절 찾아봐요. 여호수아 10장 Йошуа намын 10 дугаар бүлгийн 여호수아 10장 11절 12절 11, 12, 11, 12, 네, 10장 12, 13절 12, 13 자, 읽어요? 한번 읽어보세요. Йошуа 10, 12, 13 네. уучлаарай би жоох таниад мань жоох өндрээ. Эзэн Аморчуудыг Израилийн хүүгүүдэд өгсөн тэр өдөр Йошуа эзэнд хандан Израильчүүдийн нүдний өмнө хэлэхдээ өө нар минь Гибеон дээр өө сар минь Аяланы хөндий дээр тогтооч гэв. Тинхүү ард олон дайснасаа өшөөгөө автал нар тогтож сар эс хөдлөв. Ийхүү нар тэнгэрийн тэхий дунд тогтож бүтэн өдрийн турш огт хивээсэнгүй. Энэ нь Яшарын номд бичигдсэн босоо. 여러분, 이 태양이 멈추고 이 달이 멈췄다는 이 기록이 참 하나님의 능력으로 이렇게 이루어진 겁니다. Тэр нар сар байрнаасаа хөдлөлгүй тогтно гэдэг бол зөвхөн одоо бурхны хүч чадлаар л болж байгаа хэрэг юм. 네, 14절을 또 한번 읽어보세요. Замын Йошуа 10:14-ыг нь уншъя. Үүнтэй адил хүний дууг эзэн сонссон өдөр үүний урд ч үнээс хойш байсангүй. Учир нь эзэн Израилийн төлөө дайцсан юм. 이렇게 하나님께서는 하나님의 택한 백성을 구원하시기 위해서 해와 달도 멈추게 하시고 또 반석에서 무리를 나게 하시고 또 광야에서 만나도 주시고 이와 같이 하나님의 크신 능력으로 이렇게 하나님이 역사하신다는 거예요. Энд бүхнээс харж байгаачлан бурхан өөрөө сонгосон ард түмнийг аврахын тулд энхүү Израилийн төлөө дайцсан байна. Хаднаас ус гаргаж өгсөн байна. Тэнгэрээс манна болгож өгсөн байна. Энхүү ард түмнийхээ төлөө өөрийн агуу хүч чадлаараа ажилласан байна. 그래서 우리 하나님은 천지를 주지하시는 하나님, 천지를 창조하시고 천지 만물을 주지하시는 하나님. Бидний бурхан бол бүх ертөнцийг бүтээгч, бүх ертөнцийг захирагч бурхан юм аа. 자, 그 다음에 이제 12절, 하박국 3장 12절을 읽어보세요. За Хабакуг 3:12. Та зэвүүцлэр газар дэлхий дээгүүр алхаж уурандаа үндэстнүүдийг дэвсэлнэ. 13절도 읽어보세요. 13-ыг уншъя. Өөрийн ард түмний аврал болон тослогдсон нэгнийхээ авралын төлөө та гарч ирсэн билээ. Гин буруутнуудын гэрийн тэргүүнийг та цохиж, гуйнаас нь хүзүү хүртэл нүцгэлж орхилоо. Сэлээ. 네, 12절, 13절도 이 가나안 정복 사건을 이렇게 역사적으로 증거하고 있는 것입니다. 12, 13 дугаар ишлэлч гэсэн мөн Канааныг байлдан дагуулах үеийн үйл явц түүхийг өгүүлсэн байна. 이와 같이 여호수아가 싸웠지만은 그 가나안 그 모든 그 족속들을 승리하게 하신 분은 바로 하나님이십니다. Тэгэхээр Йошуа өөрийнхөө ард түмнийг удирдан энэ
дайныг хийсэн боловч энэ нь бол тэр Канаан үндэстнүүдийг ялгад хүргэсэн тэр ялалтыг өгөгч нь бол бурхан юм аа. 자, 여기 기름 부음 받은 자라는 뜻은 이스라엘의 왕을 의미합니다. 13 дугаар эшлэлээр гарч байгаа энэ таслагдсан нэгэн гэдэг нь бол Израилийн хааныг хэлж байгаа. 그리고 악인의 머리를 친다는 뜻은 그 원수들의 지도자, 그 원수의 지도자들을 하나님이 친다는 것입니다. Тэр дараа нь гин буруутнуудын гэрийн тэргүүн гэдэг нь болохоор гин буруутнуудын гэрийн тэргүүнийг та цохино гэсэн. Тэр нь энэ гэрийн тэргүүн гэдэг нь дайснуудын тэргүүнүүд тэргүүлэгчд ноёд хаадуудыг нь хэлж байгаа. 또 그 기초를 끝까지 드러내신다 하면 그 원수들을 완전히 멸망시킨다는 뜻입니다. 어디 있죠? 끄트머리 13절 끄트머리에. Тэгээ гуйнаас нь тэр гэрийн тэргүүнүүдийг та цохиж гуйнаас нь хүзэг хүртэл нь нүцгэлж орхилоо гэж байгаа. Энэ нь болохоор тэр дайснуудыг бүр үндсээр нь үгүй хийх болно гэдгийг илэрхийлж байна. 이러한 모든 역사적인 증거는 가나안 땅을 정복할 때 하나님이 이렇게 도와주셔서 이렇게 모든 원수들을 다 물리쳤다는 것입니다. Эдгээр нь болохоор Израиль Канааныг байлдан дагуулах үед бурхан Израильд ингэж тусалж тэдний өмнөөс дайснуудыг нь ийхүү устгаж байсан гэдгийг гэрчилж байна. 14절 또 읽어보세요. 14 Бие олны тэргүүлэгчийг өөрийнх нь жадаар та нэг татгсан. Тэд биднийг бутрахаар шууран ирсэн билээ. Тэд зовгсдыг нууцаар залгаад баясаж байсан билээ. 14절 15절에도 하나님께서 이스라엘 백성들을 대적하는 그 원수들을 다 물리치시고 하나님이 크신 권능으로 구원해 주셨다는 것입니다. Энэ 14 15 дахь ишлэлж гэсэн адилхан бурхан Израилийн эсрэг төрсөлсөн дайснуудыг бүгдийг нь сүрүүлж тэдний өмнөөс тулалдаж тэр дайснуудыг нь устгаж өгсөн гэдэг тухай өгүүлж байна. 15절에도 말을 타시고 주께서 말을 타시고 바다 곧 큰 물의 파도를 밟으셨나이다라고 기록하고 있습니다. 15 дахь ишлэлээр та мордороо далай тэнгисийн дээр их усны давлгаан дээгүүр дэвсэлнэ. 이것도 하나님께서 홍해바다에서 이스라엘 백성들을 구원하시기 위해서 이 말탄 장군 같이 싸워 주셨고 또 그들의 홍해바다를 육지같이 건너게 하셨다는 것입니다. 15 дахь ишлэлж гэсэн улаан тэнгисийг гатлах үед Израилийг болохоор тэр улаан тэнгисээ хуурай газар мэт болгож гатлуулад харин Египтийн эсрэг болохоор бурхан өөрөө морь унсан жанжин мэтэр тэдний эсрэг тулалдаж Израильчуудыг аварсан гэдэг түүхийг өгүүлж байна. 여기 3절 우리가 하박국 3절부터 15절까지 나오는 이 모든 내용들은 하나님이 이스라엘 백성들을 구원하시기 위해서 애굽에서 행하신 크신 권능과 또 홍해바다와 또 광야에서 이스라엘 백성을 구원하시기 위해서 역사하신 권능과 그다음에 가나안 땅에서 가나안 사람 족속들을 손에서 구원해 주신 크신 권능의 역사들을 쭉 이렇게 설명하고 있는 것입니다. Тэр энэ Хабакук 3-ын 3 дахь ишлээс 15 дахь ишлэл хүртэлх энэ агуулга нь болохоор бурхан Израилийг аврахын тулд Египтээс гарснаас ахуулаад улаан тэнгис цөлд хүртэл бурхан хэрхэн тэднийг аварч тэднийг хангаж хамгаалж удирдан чиглүүлж исэн тухай мөн цаашлаад Канааныг байлдан дагуулж эзэлж авах тэр тултааны үед ч гэсэн хэрхэн Израилийн өмнөөс тулалдаж тэр Канаанчуудыг Израильчүүдийн өмнөөс устган ялалтыг Израильчуудад өгсөн бэ гэдэг түүхийг нотлон өгүүлсэн хэсэг байна.
그래서 우리는 성경을 읽어야 됩니다. Тийм учраас бид нэр Библийг маш их унших ёстой маа. 성경을 부지런히 읽으셔서 하나님이 어떻게 하나님의 택한 백성들을 구원하시는가. 그 하나님의 크신 역사를 우리가 기억하고 그분을 믿고 의지해서 오늘날에도 우리가 하나님의 택한 백성을 하나님의 능력으로 구원하는 일을 위해서 우리가 기도하고 수고해야 됩니다. Тэгээд Библийг залхууралгүй уншиж бурхан өөрийнхөө тэр хүч чадлаар хүчрхэн материалаараа өөрийн ард түмнийг хэрхэн аварсан бэ? Хэрхэн авардаг вэ гэдгийг Библиэр түүхүүдээс уншиж сургамж авч тэгээд цаашид ч гэсэн бурхан өөрийн сонгосон ард түмнээ энэ хүчрхэн материалаараа өөрийн сүр хүчээрээ аврахын төлөө тэр авралын ажил нь тасралтгүй хийхдхийн төлөө залбирах ёстой маа. 하나님은 영원토록 변함이 없으십니다. бурхан бол хизээж хувиршгүй. 그분의 영광, 그분의 능력, 그분의 권능 영원토록 변함이 없습니다. Түүний алдар түүний сүр хүч чадал нь үр төмөнхөд хувиршгүй маа. 또 그분의 뜻도 영원히 변하지 않습니다. Бас түүний хүсэл таалалч гэсэн үеийн үед хувиршгүй хэвээрээ байдаг. 우리가 그 하나님을 굳게 믿고 신뢰하며 그 능력으로 우리가 하나님의 일을 잘 감당할 수 있는 아주 귀하고 보배로운 하나님의 일꾼들이 되길 바랍니다. Бид нар бүгдээрээ тэр бурхандаа бат итгэж найдан түүний ажлыг итгэмжтэйгээр хийж чаддаг түүний гайхалтай эрхэм нандин зарцнаар болцгоё. 기도하겠습니다. За залбирая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун бурхан минь танд баярлалаа. 하박국 선지자가 과거의 이스라엘 백성들을 어떻게 구원하셨는지 그 생생한 구원의 역사를 성경을 통해서 증거하고 있습니다. Эзэн бурхан та урд өмнө Израилийн ард түмнийг хэрхэн аварч байсан тухай таны тэр гайхалтай авралын ажлуудыг бид нар тэгэхээр тодхон харж суралцаж байна. 우리도 이 하나님의 구원의 역사를 부지런히 증거하게 하시고 하나님의 크신 권능으로 택한 백성들이 계속해서 구원을 받고 하나님께 돌아올 수 있도록 하나님 저희들에게 사명을 주셨사오니 그 사명을 잘 감당하게 해 주시옵소서. Бурхан таны дээр агуу авралын ажлыг бид нар ажлаас суралцаж бат итгээд тэгээд өөрийнхөө ард түмнийг аврахын тулд өөрийн гайхалтай хүч чадал эрх мэдлийг харуулдаг эзэн таны тэр үг болон албат итгэж таны тэр авралын ажлыг бас итгэмжтэйгээр тууштайгаар хийдэг хүмүүс болгож өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수 нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 아멘.